بالله من الشيطان. سورة السجدة آية مغندر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيكاري سوية هجرية باكلة أني كمناني أني بناني أني وورو شهر رجب من هجرة سانكالو ولون فلانا بسويني وتاني كونونتوناي. ميلاد النصارى وكجاتي با فلاني مغاني دورو سانكالو فلو بسويني وفانا تاني كونونتوناي. أمبي دورة بو مسجد رجاء أمبو كونو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إلى غير الآيات. يقول تعالى ألقوا مسامين كرو تالندو. أولم يهدي لهؤلاء المكذبين برسله. ako cide ma yala ne ala de ma bange nin cide munu ni mogo munu nye cide ngalon tigeya yala ne ala ma bangu yewa ma ahlaka Allah qablahum min al-umam al-madiyah bi takjibihim rusula ne ala ye manto munun temena ulunye nu ye ciidew ngalontiga ni ala yu halaki o ye ciidew ngalontigali ka ciidew ngalontigali kama wa mukhalafatihim iyahum fima jaawuhum bihi min qawimi subuli ani nu ye ciidew soso ciidew ni siratilele minnanuma yala mogo munun yo oke maka kahirunye minne yu halaki mu halaki li bange makka kahiru yawa falam yubqi minhum min baqiyatin wala ayn wala asar manto mununye cide ngalen tiganya ulunye kabba cide untama ne ala yu halaki mugo shimato wula nyama to nabe komi no mato la ne ala yu be halaki bo ulu halakile ni ka cide ngalon cigeyali ne mo bange nunun fanay wa munun bakke ka cide ngalon cigeyal wali haja qala ninde ko salako yamusuna fi masakinihim aw munun nin cide ngalon cigeyal mo munun cide ngalon cigeyal awunye ninne ala yu halaki aw bakke katama ukadugula ukasigiyorula ay
وهؤلاء المكذبون يمصون في مساكن أولئك المكذبين أو منو يقالون تيغاليك سيسا أباك كتام مغو كدغولا منو يقالون تيغاليك أو ني فلا يرون فيها أحدا أنيات مغشلة أولا على يولوها لك ممن كان يسكنها ويأمرها أو باكي كتاما دغو منو منمنا أتي مغشي أنيات مغشلة ودغولا مغو منو شغيرا ولا أوني أني مغو منو يوا أوجو أوني جهبوا منها وتارا كبوا كنا لا يهلكي دي ونمو بانجي أو فنا يا كويا أفنا كتشيدي نغالون تيغالي دابلا أوبي أبيف هلكي كومي نونو هلكي راتشومي ورياتو علاكو إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة ما مريتك على أبي فرنفانشاك ككيريتك نيوغنش يوم القيامة دو فيما كانوا فيه يختلفون وتنبين يوغن سوسو منا نيني آية فلانا بنكسيري توسيري تاودلا ناكو أولم يهدي لهم نيهدي لهم كوريموني بانجلي yala ne alama bange kafiru mununye chide ngalontigaya yala ne alama bangu uyewa kammu ahlakina min qablihim min alqurun jamatte menen munun temena ni akacha ni ne ala yu halaki ulunye yala ulumo ne alamo bange uluya yamusuna fi masakinihim ulu bake katama ulu kasigi yorola anu kadugula unyate mosila uma unya utake ka moshiye abe halakira aw fule katamu nola ukadugu kono nemo bangawiye munyu halaki chide ngalon tigali mu bangay aw fanaye pura kana chide ngalon tigawa inna fi zalika la ayati afala yasmaun aw min fule ni nyeta man shebe ninna yala awte chinyame ka barake naywa mo munu halakira wona winu ye chide ngalon tigaya awunye ninne alayu halaki ku boddugo koloka aw bake katama ukadugula anyatu mugoshila ula ubbe halakira ni chide ungaluntigale sababuye aw fana bake ka chide ungaluntigaya yala aw nimteke tamanshe aw yewa ni make tamanshe aw ye nabe yelikewa inna fi jalika la ayat tamanshe chaman de benni na aw ye afala ismauna aw tefemme chinyame ka barake nay o ko fala ko أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجروس donc bunkasir ne aya min bore folo o tawsir la abake katemeni tawsir jahabu minha ka'allam yakhnu fiha mu'minun taminaw yanu yachide ngalon tiya ne ala yu halaki utara kabu kadugula ku halaki kabu kadugula kera ko mutunte kama qala ta'ala ni alakum masamin qortalenu فتلك بيوتهم قاوية بما جلم ألكو كسوفلين ولنكلو وكتو نيالي سبب لو كسو لنكلو فلين ألا يبه لكي كبو كسوكنو وقال ألكو فكأين من قريتي ألكو دقمغو كتا أهلكناها نين ألا يدقمغو حلكي وهي جالمة ندقمغو نونون كيراتو نيالي كلاوية فهي قاوية على أروشها ukadugu binnen fule uka dukenu kai وبير مؤتلتي أنو كقولو فلي مغوتي مغمم بتا جيتا قولو نونونا وخسر مسيد أني إتاسي جو جولين فلي مغوتو كنو أفلم يسيروا في الأرض مكا كافر أو متى مدوكو كلو كناو بسكونا فريكولو يوا كتا آية لبا ولكن تأمل قلوب التي في صدور سورة الحج كنو ala ko nyaka finyete finyaliede akod du sukunde be finye du sukumi na be dishikono ode finye kajugo wali haja qala ha huna ninde koso ala koya inna fi jalika la ayat ay inna fi jahabi ulaika liqaumin wa damarihim wa ma halla bihim ala ko ben nim mo fulum nunun talila anu gurjali anilla jaba min jigina uka bi sababi takjibihim rusula uka chide ngalon chigeli sababula
ونجاة من آمن بهم الآيات وإبران ومواعظ أني مغمون اللي من نتشيدون يولوك كسلي تامن سيشامن نجاة من الشامن واجل الشامن دبن نونونا والدلائل متناجرة أني الدليل الشامن دللا منون بيه مغمون نتشيدون غلون تغيا ولو حلقلي كوبي غرجا كوبي حلقي لا جابا من جغنوكا نوكا تشيدون غلون تغيالي سببويه ani janga katan nale alaye mu'minu munul limanani cido ni alaye ulukisi fo mu soro ta man se chaman jata mina chaman wajulu chaman de ben nina ani della chaman de ben nina delila munum be na kanka mo so hakki wada to lako afala yasmaun ay akhbara man taqaddama kayfa kana amruhum alako ya la awte femme mo munun temena awnye ya la awtu ka kibar yawme anuka ko kera chogomi yala au mo mewa aka hakili sorono ya kawajuno wa qawlu ni alako awalam yaraw anna nasuqu alma ila al-ardi al-juruj alako yala wuluma yawa ni ala beji sama kana dugu kolo jalema yubayyinu ta'ala lutfahu biqalqihi wa hisanihi ilayhim fi irsalihi alma ala ba banganye akan nema ni akadam fe unya aye ana kan yuma yammi ni aba anatik akadam fe umma ni sanji chili ni ji chili kana dam fe umma ala bake ko de banganye imma mina samai imma ala na ji chi kana dam fe unna kabo sanfe wa imma au mina sayhi ube kodo ube kuludo sanfe wa huwa ما تحمله الأنهار شيء يمني كو بجي من تكنا ويتهدر من الجبال إلى الأرض المهتازة إليه في أوقاته أن جي من ببولي كبو كلوكا كبولي كتا دوكولو ما دوكولو من مكوبالا ووغتلا نابتا دوكولو ينجي ولهذا قال إلى الأرض جروجي ودياتو ألاكو كتا ka ji sama kana dugukolo jalema ji kana dugukolo jalema bese ka ke ji mbes bo sanfe ka jigi dugukolo ka dugukolo jale undo be ulum mi chogo e jumay ulu be ji soro chogo mi jube bokko were de la ko de be na boli ko de be boli kana ka do ulu fanala ku la boli ku nyigi ka falem fe umbo dugukolo do be ale nyigi chogo ye jumaye ni ji jigina kulu sanfe ji ni forosu ni fanga min be boli ka bo kulu sanfe rabe boli ka tawulu katu lamme ku nyigi ni mbede ji jigiliye sanfe kana dugukolo jalema dugukolo jalenye jumaye wa hiya allati la nabata fiha kama qala ta'ala dugukolo jalenye dugukolo min ni falen fen ta'ala ajalendo fale fentala komi ni ala ko masamin kortalendo wa inna la ja'iluna ma alaiha shahidan juruja ay yabasa la tumbitu shay'a ala ko wa inna ni ala la ja'iluna ma alaiha fale fembe dugu koloyinka ni ala be fale fembe jakatana be shahidan jurujan ka dugu kolo to ajale fale fentala juruja kurem ayya yabasan dugu kolo jalem beto la tumbitu shay'a ate falen feshi fale وليس المراد من قوله إلى الأرض الجروج أرض مصر فقط بنكسر كل لنينته ni ala ko ila aradil juruji ko misra dugu kolo doro ako ewa jade ewa tawsiri danto oye muradu to la nyini toye ko musira dugu kolo doro la nyini toye parce que abana fo tawsiri kala do bolo ni ardi juruje munye ko misra dugu kolo ko ala be ji sama kanama wa kol la nyini te misra dugu kolo doro bal hiya badul maqsud ako ewa ayayi alla nyini do de ye misra dugu kolo mais la nyini ayayi la nyini te ko dugu ewa misra dugu kolo doro de do jibe sama kana odema ayi abel la nyini kono
misra dugukolo be aya kala nyini kono wa imma sala biha kathiru min almufassirina ako harina yasro tafsir kala chamanye ni arde juruju misaliyata misra dugukolo de la harina yasro tafsir kala chamaya misaliyata odela falaysati hiya almaqsudatu wahdaha misra dugukolo ni aya la nyini te misra dugukolo ndoroma ولكنها مرادة قطعا من هذه الآية من مشرد دغكولو بين آية لا نيني دانكانيلا أبالا فإنها في نفسها أرض أرو إرقواتو مشرد دغكولو من دو أكنغو قليجة تحتاج من الماء أو كجري فنا أبي حتاجيا ناجارا كجري أبي حتاجيا كتاجيما ما لو نجل عليها مطر لتحدمت أبنيتها دوغو كولو نيري دانچوغو أكنغو نجي جيجنا كأكنغو كوسوبي ني أجارا فنا نا أجارا ني دوغو كولو نجارا فنا أبي هتاقيا جيما نا يري كنغو ني أجارا أبي هتاقيا كتا جيما ني أكنغو يا كوسو ني سانجي نانا ديرتي جيكا جيكا يريكا so munum ba ka ubebbi be gurja ni dugukolin kanu fa yasuqu Allah ta'ala ilayha nil min bima yatahammaluhu min ziyarati alhasilati min amtari bilad alhabasat o misra dugukolo be boli togodi nili min be ko min be o de be fanu o fara de o be chari ka dugukolo yi ka boli ka dugukolo nunu la boli nili bon ni ji min be jigi habasa mana ni sanji nana misra yere ji min be jigi habasa fana sanji min be jigi habasa ni o ji nana ka fara misra yere ji ka koyin kono ndini kono de abe boli ko ka foro lami wa fihi tinu ahmar jimin be boli ko be boli limin ke kabo habasa kana iba suru bo bileman ba kono fa yaghsha arda misra wa hiya ardu sibiqatun murammilatun muhtajatun ila jalika almai ni ko nana nin togo de la ani nin bolo bilema inde be da misra dugu kolo inka dugu kolo min do le ko la madedo abele la madedo muhtajatu ila zalika almay ninji min be bo habasa ni jimin be bo lini ko na be hatage odema wajalika tin aida jimin be bo habasa kana lini fa kado lini na kuka ewa dugukolo lami dugukolo hatagile mbo jima ani bo bilema min fana bena tuguni liyanum botan jaru fihi puru seneke fiun ka fale ala فيستقلون كل سنة على ماء جديد ممطور في غير بلادهم ولا مصر كون سموسا ulubu ka senen keni munye uba keni jide sanji kura min bena ji kura ni sanji kura min bena yoro dugu werula na be sama kanan ka dugu ina watinin jaidi ani minye bogonyanama sanji kura min be jigi dugu werewula ani bogo nyuma min be bo dugu werewula min khairi aradihim min te uluka dugu kolo taye ode bena ka do uluka dugu kolo ina bogo imbe doala ewa sanji kura imbena uka seneke fun soro choko fule misrankaw fa subhana al-hakim al-karim al-mannan al-mahmud ibtida senya be masay masammin ye kodo masay masammin kabu ni funasiri masay al-karim masammin kabu funasiri masaro masammin tanu nende ibtida depuis folo laba na tanu nendo aw mbal mo misra kaddu kolo mi cogo ni ka seneke fen soro cogo fule iba soro dugu kolo nyere doro ni sanji jigna doro na aka seneke fen te se kanya bo sugu min be kaddu kolo be cogo mi min nili min be ko min be ni jina na misra yere ji min fana be jigi habasa ni o jina na kafara ko injika o ji kura min be boli kana do ko ina misra ka nilina
ani bogo bileman bena ni o bogo bileman o jina na o de be cari u ka dugukolo kan ka dugukolo lami ka o bogo in fana filala u ka sɛnɛkɛ fɛnw bɛ kɛ o cogo de la a b'o cogo de la misira dɔrɔn tɛ nin ye o de y'a to bunkasiri ko misira dɔrɔn tɛ nin ye dugu caman bɛ n'i y'a ye i b'a sɔrɔ u ka forow dɔ bɛ o forow tɛ se ka ɲɛ abada fo kɔ de ka boli ka don kɔrɔ san o san ni kɔ ma boli ka don kɔrɔ o forow tɛ ɲɛ sanji dɔrɔn tɛ wulu ɲɛ o bɛ dugu caman na u b'a fɔ fo farama yɔrɔ ni ji de ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ kana dɔn sɛnɛkɛfɛn forow la k'u laboli sanji dɔrɔn t'u ɲɛ fo ji de ka boli ka don kɔrɔ ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ ani ji ni bɔgɔ wɛrɛ bɛra ji ni ji kura bɛna ka boli ka don kɔnɔ k'u laboli o de y'a to u bɛ ɲa nin ye ala yɛrɛ ka masaya nin a n'a ka kodɔ de a n'a ka fondansira de ka taa ka jɔnw ma ولهذا قال تعالى نين ده كوسو على كو أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجروج أكو يا لولو ما يوا ني على بيت يوا جي سما كنا dugukolo min jalen do fare fen tala akera ji mbora sanfede ka jigi dreti akera sawa ji mbora kode na kana do koro akera sawa ji jigina kuludo de sanfe nani forosu jigina kase ka foroma nimbe to de ko ji jigine فنخرج به جرعا ننجي على بسنك فيهم بوناي تأكل منه أنعامهم وأنفسهم سنك فيهم ويربا دودو وكبغاهم با دودو أفلا يبصرون على قيالا أو ما نيني باكا كبافوني نيني كتامل تسروني نيني كألا كلمتو بطاكنا كتشيدون غلون تكيا كما قال تعالى كمن يالكم مسامين كرو تعالين فلينظر الإنسان إلى طعامه على قو هذا مدى la jeli ke kata yere ka dumuni ma doro ibe dumuni min do don ke bawo do don nan nin fana la ko hada maden fule nyomi dumuni min ni ba do sani akake e kono abese ka yele makata fo yele mali kemela sana ka she kono o be masabain ka yele mali kata na kise bi bolo ni ba do dugu jukoro na bora a fitini e ba seneke abe ewa korobaya bonya kata ka wuli kata fo kana bi ewa feun bola dare nto ha ay janistinta bulu debo fero abena fero bo kana tinsawu bo akacha kana ni e yere bena ewa atige e yere be ewa afara nyogonka ibe tabila ewa gosili yorola iba kise bolen ko fe iba susu ibe ewa fembola minye buye obe bola susuli ko fe ibe seka ewa amugo fana bo mugo be bo nyenye fana be bola kacha ka yelema foka akasi kono oda to ala ko qur'ana kono ako hada mari fal yanzuru li insanu ila ta'amihi ako hada maden kan lajjalike katika dumne madro anna sababna almaa sabba ne ala de yejibo ka bo sampe ka jubo dugu kolo ka boli dambela o jinde kera sababu ke e ka dumne imbo ka yelema fo e ka tobi akammo ikena shigaka ka tallogoma kelenkele ka doy kono ka balona ako yere kan nillaje afala yubshiruna aw man yewa qala adadu min al-ulama ala ardu wal juruj don ko baw doko aya folo nanne ala ko afala yubshiruna ko ala kambe dugu kolo injale indema allati la nabata fiha dugu kolo min faren fen taala wa hiya mukhbaratun niya aye agongola madero ne ala ye jijiga ka doro faren fen bebo aw mo ya ka kaba kuna kata musse sornoy qultu wa hakaja ka qawli ta'ala bun kasir ko akko ale ko nimbe ko mala ka kuma masamin ko talendo wa ayatu lahum al-ardu al-maytatu ahyaynaha ala ko ale alaye dugu kolon salen tu umata manse dugu kolon salen mi salen ko fe ninne ala ya nyana maya
donc mbalimo num be yetta man sede ka ala kam masaya yira ka sheba ya yira ka yiranna a wajibile ndo ala kelemtowde kanka bato foy kana fara alaka nunu yetta man shawye fana min ba yiranna ko ala min yen nunu kete o ala be siga hada maden faga kisa yomal kama do kila kunu ويقولون متى هذا الوعد ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون يقول تعالى مقدرا عن استئذان الكفار ووقوع باش الله بهم على بنك باريا من يكافروا ينو كورتولا وكورتولا على كجنغا كتا جيغلي وكا وهلول قدبه ونقمت عليهم أني على كدمي جيغنوكا ani alaka tajur sara jigino ko kortolala istibuadan wa takjiban wa inada kortolala munna kani keli janya ani ka galonteya ani kanna gelaya kortola alaka janga kata jigrina uka kani keli janya ani ka galonteya ani ka kanna gelana alako yaquluna mata hajal fatu maka kafiru ba fo cide ko ala ko ba fo cide nye muhammadu ba ke kamin fo ko ala bena kiri tige aw ni eche abe aw la jaba abe aw sara o be ke wakati juma ba ke kamin fo ko nan masa gan kope ko ala be kiri tiga ni nyogonche ko ala ba aw kisala ba an halaki abaw la jaba o be ke wakati juma ay mata تنصر علينا يا محمد ألا بإدم أنك وقت جمع نئبك كافو كو ألا بنا كيرتك أنيتش ألا بإدم أنك أبان لا جابا أبان هلاكي أبك وقت جمع إيمانا كان ينفسر كما تجأم أن لك وقتا تدال علينا وينتقم لك منا ni bake kafo ko wakati dobe bolo ko wakati dobe ko wakati mi ko na sera ko ebe yelema anka ko alabe tajuru sara anna eye famata yakunu haja o beke wakati juma bake kam min fo beke wakati juma ما نراك أنت وصحابك إلا مغتفين خائفين جليلين إباك كان ينفوغتي بي أو ما إني إكتو إني كسيبو أو تفوي لهم شلا ندغوتي أو باك كدغوتي أو سراني أو دغيالي وغتي بي إباك كافو كو ألا بنا إدمي أنكا كو أبي تاجرو سر أو نا أو ما إفناني كجماعي فوي لهم أبي دغوتي لا abake ka dogode nimbe ke wakati jumasa ni mena ka fode fana ni ka tonyo te fo ila ni dogote a dogolende do asirane amma jigile hari be ebe to ka fo ko wala be edeme anka fo abe on la jaba abeke wakati juma na abeke wakati misa ka kede an kortola qala allah ta'ala ala yujabi masamin kortara ko ala ko qul yawmal fatih mamura fuye dominine ala be kiri tige inuche ay ija halla bikum basullahi wa saqtuhu wa khadabuhu fi dunya wa fil akhirati ni alaka janga kata jiginauka alaka dimi no jiginauka akera dunyade akera lagarade la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum wa lahum yunjarun afu yo kana korto mawo nine ala janga kata jiginu ka dongodo mo munun kafiriyara janga kata jigido mu ku belle man ya u kalle manatu nafa dombu halakide wala hum yunjaruna makone to ku yefana o yu ka ko banende
ku kana korto na nu ma dongodo akera jinya dewa akera lagara dewa adon nu ku belli mani har nu limani yara o kalli manata foina fuma odon ewa odon tema kono nuku yefana de kama qala ta'ala kumi alayko ayawre kono falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayinat ala ko tumami ukacci dawn nanu mani dalila jelunye farhu bima indahum min al ilm doni min bulu yere fewni son jarani ode ubanna ci dawn tam al ayatayn kata ya fulal labana suratu qafir kono o man jama bun kasir konni mo mi nyagalon fo anna li murada min haja li fatuhum makkah faqad abu ada naj'atan wa aqta fa afhasa aw akoni mo min nyafo kon nin fatuhun la nyini makka dayele de aw ko atigi ka ye ewa yeli yoro ko ni cinyaka jade ko atigi katawumi na kajuku ko sobe mana qul yawmal fatih ni mo min nyoke makka dayele ndonde pun kasir ko yatawra katawum kajuku ko sobe ni fatute makka dayele de فإن يوم الفتح قد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلام الطلقاء وقد كانوا قريبا من 2000 أكو باسكي فتح مكة كيدن يري كافر من الله بلا أي أولو كتوب منا أولو بس سرنا مغبا فلما ما نبا في كلا فمنا ألا كن يوم الفتح من فلين آية كن يكو توبوتي من أدو maka dayele cide mugo munun tubira ni ala yuka tubu mina abe mugo bafula bo bal do ko mugo bafula fatu makka ulude tubira uka tubu mina na walau kana li muradu fatiha makkatan lama qabila islamahum na yasru aya illa ni makka dayele de ni mugo bafula min tubira la tuntu ka tubu mina mi yomi fati min fulani inte makka dayele لقوله تعالى لك كما قصوا كل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينجرون على كوني آية كونيا أكو محمد فوية ni kiri tige don nana domi mogo munun kafiri yara ukalli munata unafa adon ne alate makono ne kuye wa innama al murad al fathu alladhi huwa al qada wal fasl donc ni fathu la nyine munyeya ni nye kiri tige de ani ala yere ka di afran fansha ka bo nyogona ni fathu yo ode ka qawli ta'ala nimbe ko men ala ko masamin korota lendo faftah baynana wa baynahum fataha antigi ala eyire ka kiri tige anni nyugonce kiri tige mi ni aselendo adam ni kiri tige min kabu ni nyede ka kiri tige ni nyugonce ku bonyogona wa ka qawla bikum ni ala ko qul yajma'u baynana rabbuna thumma yaftahu baynana bil haqqi nimbe ko me aya wër ko suratu saba kono mamra fuye ntigi ala de bambe fara nyugonka o ko fe ala be kiri tiga ni nyugonce ni cinyai o ye yomala kama don tay wa qala ta'ala lakum samin qurta lendo wastaftahu wa qaba kullu jabbari anid o ye kiri tiga li nyini kiri tigera e wa mugomo yire sago kilani kanna gelen ulubbe halakira yega saru kirani kanna gelen halakira kiru tigera donc ni yomul fatih min fulani nye o yede alaka kiri tige a cide ani kafirun nyogonce makka dayele inte summa qala ta'ala o ko fa lakum masamin kortarno fa arid anhum wa antazir innahum muntazirun ko cide akunu nunye kuto makka kafirun uye kuto parce que iyi waju ku wele li ma fenna fuye bagali ma fenna fuye uye kutoye wantazir e kan lameli ke ne alabina minke ula o ko lamme e ka sigi ku labande laje e ka sigi ku labal laje utoye tumami ubanna utoye e ka sigi ku labal laje innahu muntaziruna ulu fana be makono ni ke kan laje ke ne fana ye ki makono ni labanko juguyay ay a'ridu an haula al musrikin
ala ko ciide ni musriku uye kutoye wa balligh ma unzila ilayka min rabbika ala ye min jigi ettigi ala ye min jigi kanayma iko lashe ka qawlihi ta'ala kumin ala tabi ma uhiya ilayka min rabbika la ilaha illa huwa ako ciide tugu fenko ittigi ala ye min wahaw kana min wahawna kanayma ka boy tigi ala fe tugu ko bato fensite min ka bato ciene ala kelim pe wute wantajir la melike fa inna allah sayunjizu laka ma wa'adaka wa yansuruka ala man khalafaka innahu la yughlifu al-mi'ada ala ko ciide may kam makono nike ala yillahi dum min taye abena bo asirafe ala beni deme mo munu ñu soso ala beni deme uka ala takallahi du soso ala takallahi du wuli e kam makono nike bane ne ala ye ewa lahidu min tayewa kumbeni ideme nunun ka kiyele ma ukade ika sheba ya soroka kumbu halaki kula jaba abena ke ala takallahi du soso qawluhu ni ala ko innahum muntajiruna ay anta muntajiru e ba ke kam makono ke ni ulukalla jabaliye wa hum muntajiruna wa yatarabbasuna bikum dawaira ulu fana bel ka kallameli kere fana ka ko jugun ni jinya ka ko jugun kulu fana makono ni aw fana yemene kafiru fana ni mushriku fana be makono ni kere jinya ka balawu nu jinya ka ko doka ciden fana na ka shebo soro ulu fana bo makono ni la amu yaquluna sha'irun natarabbasu bihi arabal manun wana na aya wero kono bal hu amu yaquluna sha'ir bal yaquluna sha'iru maka kafiru ko cide ko donkili danna de do ne tarabbasu bi araibal manun ko ambe la melike nay jiya kam masibaw do kasoro ambe sigi kam makono ni ke jiya kam masibaw do kasoro wasatara anta aghibata sabrika alaihim alakum muhammadu e ka sabali ika sabali labanye munye e yere benoye wala ada risalatillahi iye sabali ni munyi min ken nunun koro ibena laban ko nyuma ye iye ika cide nyan laseli minke ibena ye fi nusratika wata yidika ika demeli anika sembenteli wasayajiduna qibba ma yantajirunahu eye munyu min ku koro ye sabali min ku koro ibena nafaye minye ni ala be deme abena ishambentia uka ibono ye awa ulu fana nuno be makoloni min fana ke ubaki ka ko min ke ubena ufana bena uka ko ke taw ubena laban kunjugu ye ubena yam laban kunjugu ye de ma yantajirunahu fika wa fi ashabika من وابل إيقاب الله لهم وهلول أجابهم بهم وحسبنا الله ونعم الوكيل وأولوفنا باكي كم مكرونين كي قرب بلو دوكا إسرو أني إيوا إيتو نغوي من وابل إيقاب الله إيوا ألك الله جابا من بين ولسرو وهلول أجابهم بهم أني ألك الله جابا من بين جيغوكا وبين أبوا كلام ulu take kam makono ke ne ekas ini ka sebo de ko bonen bena jigaka janga keta bena jigauka ubu makono ni minade ulu de bena ye janga kata min bena jigulu ko ulu de bena ye wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ala yan wasa an yan ko de alama ko dimba nyuma ni suratu sajada labanye suratul ahzab بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله
وكفى بالله وكيلا. تفسير سورة الأحزاب نيني سورة الأحزاب تفسير دامنا توي معنى جماع باتا تاريخ تغو بافو كافر باتا كفر نيغون كتب بمدينة كولو بتا سلاميا مؤمنيا كو بتا بوجيا كونو شاكله o kibariya de be fonni sura kono ukama suratul ahzab akhraj al imam wa hiya madaniyatu surai ajigna kachiden to madina sigidelo ya sura ya hijrake makka sura ukachaya ulube kuma tauhidi de ka tauhidi sabatili sariya be seka ye udola me ube kuma uluka kuma kachaya ukakuma ukagiri makka sora ulube kuma tawhidi de ka madina sora ukachaya uluka kuma be sariyaw de ka ni kiru odi atu hari ni sora min fuleni nya ka kiri na ka sariya kacha kosobe akhraja al imam ahmad anziri imam ahmad ya boka bo jiri ma qala li ubay ibn kab ka ayni taqra suratan al ahzab أو كأيني تؤدها جيري كوكو بيبون كابيكو أليما إبه سورة الأحزاب كلا آية جليلة أحكي جلية إبولو إبه سورة الأحزاب جاتي جليلة أجاتي بولو جلية آية جلية وبيبون كابي جيري نينكانينا إبه سورة الأحزاب كلا آية جليلة ala aya jolido e bolo ube eka jatela suratul ahzab ya aya joliye qala jirko qultu salasan wa sabina aya wo akonne bolo suratul ahzab aya bi wolon fulani sabanu nado faqala qattu ube ko abada laqad araytuha wa innaha la tuadilu suratul baqarah ako aliye ewa suratul ahzab ye janya yirela ani suratul baqara be kelenya wala gari kharayna fiha ash-shayq wa shayqatu idha janayan farjumahuma albattatan nakala min Allah wallahu alim hakim ako kulu ube kulu ya karan suratul ahzab kono ash-shayq wa shayqatu ko chokoroba ce koroba ani muso koroba nu fula je jene yake ayu fara kelu cogoya bela o ye lajabani nyangiliye kabo alafe alay doni masale alay kiri masale ko nin tunye aya de suratul ahzab kono ko mi atusira mana be ko mi ube ya yira ni asrula suratul ahzab chaman tusira de suna tumbe ko mi suratul baqara nyona na chaman tusira mais ayaw dobe touché ou kakiri be mais ibnu shamir rahimahullah nyaaya aka bahasu dola ash-shaykhu wa shaykhatu min fulani nye ako ni ashru sahali fi nafsi minhu shay ako ni ashru sahali ko fendobe alen ni na wala ko munna ko ako chekoroba musokoroba nu ye jeni yake ayu farakeru chogo bega po farakerul be jonno fe anka sariala ni min furulata ce kurba do be se ka sura shire kuna mafuru ha muso kurba do be se ka kya shi kuno amafuru monni okoko o ka farakeru batatan akoni asru sahale ko fendo galen ni kono ala parce que farakerul be mo gode ka min furula mo min mafuru farakerul ce eka busanya temede be bo ela ki ge kabo jamana kono sankele bon ni min furula de farakerlu be edeka donc ode ato le ko ni asru sahali ko fendo be alen ni kono nina bismillahir rahmanir rahim ambe ni sura tawsiri damina ni ala to nyumambe rahman ne malla bole ntigide alay rahim nema rahman nema yurwalen tigide alaye
الرحيم نيما يروالي إلا سبغا دي على أكجو مؤمن من الآخر يا أيها النبي حاجة تنبيه بالآلاء على الأدنى نيني حكي جيجي دي كابو سانفي كان دوغما مغوما منكسر يوفو منكما فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده ورسوله بحاجة فلأن يأتمر من دونه بذلك بالطريق الأولى والأحرى ni ala ya aka jon aka cide na ya nyamariani ni ala nya siranya ye mo munum be cide ndukorodo mo munum be cide ndugumadu awde ma nyamaria awde ni nyamarali ne kaka katime fembeka wuri atalaku ya ayyuhan nabiyyu akun nabi nyuma ittaqillah sira ittigi alane an ko len siranya globally imtisali awamir wa sinabi nawahihi تلق ابن حبيب وقد قال تلق ابن حبيب تلق ابن حبيب كون التقوى أن تعمل بتات الله على نور من الله ترجو ثواب الله تلق ابن حبيب قال سرني مونيه كوي كبارك ني الله بتو الكلي اين نفهمو دي ابيكم تلق ابن حبيب بارا dusukun kalashi akabe ciren ka sunnama ayu usabab be de fara nyon kan kuma surman kono na ko anta amala bitatillahi obe munyira baranyuma ika barakeni alabato kele ala nuru minallahi barayin kake doni fana de ka delila de barayin kake noro de ka delila de ka de ala kote ciden kote bara in kadde akake delilaka ninte fulaywa tarju sawaballah ni be alaka sarajigi fana oye ikhlasu akake alaka made ni be ka saranyin ala de fe be alaka sarajigi wa anta truka mashiatallah anika ala soso fana toy ala nur min allah delilaka de akasoro de labi bolo ni ala soso ni haramuye ni be fendo haramuya ko ni ala soso fana akasoro de labi bolo kana fendo haramya nu yere yete ala nur min allah maqafata ajabillah akasoro ala soso fana ya toye kasira la ka janga kata de koro ima ala soso toye parce que mo do de be e bado ete jamasalli bagaye u ko me patron do be ni oyi koni ye misiri kono dro abita barala sali pana itara josafa la ki sengra sena kasalli jamano fe okera la kama o make maqafatallah okera baranyini de kama wodi hato ni be hari ala soso into ala soso to ala siranya kama de ni ma ala soso to ala siranya kama junubu bila koy wori atu bunu seminu ni hada maden kan ngania fe munu nuyu ngania na abu pere latige akon ni hada madenye bara jugu ngania komi ciden karisa do abo sarahu ciden ko ni nyuma ngania nyumai iyake anyuguna tambiye me ye bara nyuma ngania yimake baraji kelembe sahi nyuma kelembe sahi sabiye otewa bara jugu niya ngania yake juguman kelebe sabiye bara jugu ya ngania iya toye alakama baraji be sabiye otewa akom mesisa ni mugomi mabara jugu in toye alakama do komi ninya fo chokomi e ma toye ala yesranya kama aba misali yake ako zondo ebe sunyalike eya anganiata koi beta sunyalike dudo kono iye kogo mina fana a tora ika jigi ba fi kata femme sunya ika sunya doko i jigina kogo la i bolila ima sunya linke nimbe sabila jumulo parce que yenni ngania iya barat sirata fana siranya de ya toy hada madun ka siranya de ya toy misali do la kan kishi eye jene akilai muso doye wala bi
karasanche te da itena ibe se kanabbi ale ye wele doro ko chete na ja ale ne telefone bila doro bo be mun kalama chena na ale te se kay wele tugune ko karasan yamanye de tara ko kogota be kogo samfe doro ube da konko doro che kumanai yereta ninjene yatto ala kama wala donc wodi yatto ko makhafata ajabillah ika ala soso ye ka toye noro ka ni delila bala ko ni ala soso de ya toye makhafata ajabillah ni be sira ala ka janga kata koro ninde toye ko ala ya siranya so he mu ben ninke ojo do fanay ka fo ni telghibun habib ko niya aka kuma surman lajete ako minye ka barake ka dusun kala sike baraka be ciren ka sunnama akwa ya be fara nyon kan nim kuma surma kono wa qawluhu ni alako wala tutil kafirin wal munafiqina alako cidema kanatugo kafiru ko kanatugo munafiqu ko ay la tasma minhum wala tastasiruhum kana kafiril lamme kana munafiqil lamme ewa kana awa hakilina nyine ka ko lafuna ni be ko min ke kana kafiri ke ka conseil de conseil kana nyine kafiri fe kana conseil nyine munafiqi fe inna allaha kana aliman hakima ala de doni masay ala de kodon masay ay fa huwa haqqu an tattabi'a awamirahu wa tuti'ahu ala de kakaika tuwa kanya mariya ku kaunko ika alabato fa innahu alim bi awaqibil umur ala de be ko labando hakimu fi aqwalihi wa afwalihi ala de kodon masani kiri masa aka fotauna ka ke taula ولهذا قال تعالى من دكوس علىكم مسمين كرتال واتبع ما يوحى إليك من ربك أقول فينكو من وهوركنا إما كبويتي ألف تغوكو أي من قرآن وسنة يعني من وهوركنا تشيدما قرآن درونتك قرآن وهوركنا تشيدما سنة فنا وهوركنا تشيدما حديثة سهرة ko ciden da yafo wa haudiru a wahura kana ciden ma wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha ala ko ciden ta kuma nan dingode fin mofe ni ciden kuma nanai ate kuma nan dingoy wa haudiru na cirama foni hadisa min masahade ni hadisa sahara ni mugo min ko hadisa sahara de ni mugo banoma ne sonna qur'ana koma maso hadisa koma ube mugo jama kulu munu sorola sisa nu lube qur'ana kone hadisa ko faraka bo nyogona mugo maso hadisa koma amalli manani hadisa ya madda hadisa la madda qur'ana fanala mugo madda hadisa la madda qur'ana la aw mugo banna hadisa ko fana ma madda hadisa ko la kafiri dodo jindiri dodo munafiqi dodo bi izmail ulama doni ke babbe bennen boka mugo maso hadisa koma banna ciden ka hadisa ma hadisa koma pew kafiri de do munafiqi de do doni ke babbe bennen boka don ke ma nyon so ka de donc qur'ana wa hawra kana ciden ma de hadisa wa hawra kana ma de inna allaha kana bima ta'maluna khabira awa ala be fengo fenke akonona na kenema ala babbe do ay fala taqfa alayhi qafiyatu dogo fe cité dogo alala wa tawakkal ala allah donc ala ko cide may ka ko da alaka ay fi jami umurika wa ahwalika ika konu kala halabela ika ko da alaka ika ko bela ukalla halabela abeda ay ka ko beda alaka wa kafa billahi wakila ay wa kafa bihi wakila ala wasarabbi sunyoy liman tawakkala alayhi wa anaba ilayhi ni mu'min nya ka ko da alaka isa gira sagi kata alama ala wasara ima ala yi wasa a wasira bisi nyogoye ni mogo minya ka ko daka ni mogo minya ka ko sagi katama inshallah bi wakati sera kan soro ya anyo tawsir subhanakallahumma rabbuna bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
أعوذ بالله من الشيطان. سورة السجدة آية مغندر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيكاري سوية هجرية باكلة أني كمناني أني بناني أني وورو شهر رجب من هجرة سانكال ولون فلانا بسويني وتاني كونونتوناي ميلادي النصارى كجاتي با فلاني مغاني دورو سانكالو فلو بسويني وفنا تاني كونونتوناي أمبي داود أبو مسجد رجاو أمبو كونو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إلى غير الآيات. يقول تعالى ألقوا مسامين كرو تالندو. أولم يهدي لهؤلاء المكذبين برسل. ako cide ma yala ne ala de ma bange nin cide munu ni mogo munu nye cide ngalon tigeya yala ne ala ma bangu yewa ma ahlaka Allahu qablahum min al-umam al-madiyati bitakjibihim rusula ne ala ye manto munun temena ulunye nu ye ciidenw ngalontigeya ni ne ala y'u halaki u ye ciidenw ngalontigali ka ciidenw ngalontigali in kama wa mukhalafatihim iyahum fima jaa'uhum bihi min qawimi subuli ani nu ye ciidenw soso ciidenw ni siratilele min nanuma yala mogo munu nyu oke maka kahirunye minne yu halaki mu halaki li bange makka kahiru yawa falam yubqi minhum min baqiyatin wala ayni wala asar manto munu nye cide ngalen tiganya ulunye kabba cide untama ne ala yu halaki mugo shimato wula nyamato nabe komi no mato la ne ala yu be halaki bo ulu halakile ni ka cide ngalon cigeyali ne mo bange nunu fana wa munum bakke ka cide ngalon cigeya wali haja qala ninde ko salako yamusuna fi masakinihim aw mununya nin cide ngalon cigeya mo mununya cide ngalon cigeya awunye ninne ala yu halaki aw bakke katama ukadugula ukasigiyorula ay
وهؤلاء المكذبون يمصون في مساكن أولئك المكذبين أو منو يقالون تغاليك سيسا أباك كتام مغو كدغولا منو يقالون تغاليك أو ني فلا يرون فيها أحدا أنيات مغشلة أولا على يولوها لك ممن كان يسكنها ويأمرها أو باكي كتاما دغو منو منمنا أتي مغشي أنيات مغشلة ودغولا مغو منو شغيرا أولا أو ني أني مغو منو من أوجو أو ني جهبوا منها utara kabwa kuna la yuhalakide monemo bangi au fana ya koya afana kachide ngalon tigali dabila ube abe halaki komi nunu halakira chugomi wada to ala ko inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawm alqiyamah mamuriti ala abe faran shake kakiriti nu nyogonche yawm alqiyamah do فيما كانوا فيه يختلفون وتنبنيون سوسو منا نيني آية فلانا بنكسيري توسيرتا ودلا ناكو أولم يهدي لهم نيهدي لهم كوريموني بانجلي يالا ني علامة بانجي كافر منوني تشيرين غالون تيغيا يالا ني علامة بانغو ويوا كم أهلكنا من قبلهم من القرون jamaat temene munun temena ni akacha ni ne ala yu halaki ulunye yala ulumo ne ala mo bange uluya ya